Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри Бохтар, собиқ шаҳри Қурғонтеппа, дар корхонаи акаи Муҳаммад истеҳсоли дарвоза, решоткаҳо барои тарезаҳо, гирди лестнисаҳо решоткаҳо тайёр мекунанд. Сеф ҳам тайёр мекунанд бародаро, чӣ чизе ки дар кор бошад, ҳамин акаи Муҳаммад муроҷиат мекунед. Хуб, ҳозир дар давоми видео ҳамаи маълумотҳоро метиҳем. Дарвозаҳо мисол 2,5 метра чанд сомай, 3 метра чанд сомай, падзакас, стилои хайтеку дигар ҳамаи стилора нархоша, ҳамаи намудоша ба шуморо маълумоти пурра метиҳем. иншоалло шумо бошад видеоро нагузаронда то охир тамошо кунед, ҳамаи маълумотҳоро бигирем бародаро. Хоб, баъдан акаи Муҳаммад муроҷиат мекунед, нархоша ҳамаи чизоша мефаҳмона, баъд усунша маслиҳат мекунем бародаро. навуша мо навора сар мекунем. Кадомида ки ака мисол дарвозо дар кӯя дар канали инстаграми мо лакшери варота ака дохил шуда ҳама намуди суратҳо ҳастанд. Силкаша поёни видео да мемонем. Обунашен ака дар канал. Кадоме ки ака обуначиай скидка дорад дарвозаш. Дар канали инстаграми мо ака лакшери варота. Воридшен ҳама намуди суратҳоро тамошо кунед, вибер кунед ака, равон кунед, тайёр карда оварда мечаспонед. Хоб, бародаро, навуша мо наворо сар кардем. Акаи Муҳаммад, салому алайкум. алайкум ва салом. Саломи худро ба подписчикои Маъмур Азия мерасонем. Инак мо қарор дорем дар нихи бозори шаҳри Бохтар. Ана нарх навои имрӯзаи дарвозаи мо сар мешаванд аз 2,5 ҳазор. Ҳама хел рафтан мегӯяд 2,5, 3, 4, 5, 10 ҳазор, 15 ҳазор, 20 ҳазор то 35-40 ҳазора дарвозаҳо ҳастанд. Кадомеда ки чӣ хел намуди дарвоза маъқулай, ҳама модела тайёр мекунем. Нашоти качествои кор, нашоти материал, нашоти краска, ҳама ин чизода гарантия дорем. Хулоса дарвозаи мо сар мешаванд аз ин намуди дарвозаҳо. Яка ҳамин фасонаш сар кунем, сабзаки хушрӯбда. И чанд ба чанда яка? ин размери дарвоза 3,5, баландиш 2,80, материал профилои 2, 21,8. ана краскаи хамир, краскаи туркӣ. нархаш 14,000 сомон. Худо хоҳад куҷо мераваӣ? ин тарафи Хумсангир. Тарафи Хумсангир, гап нест. Бародари Хумсангири лайкаро мезанем. Кадомеда ки чӣ хел размере ки дар кора, чӣ фигурае ки дар кораи дарвозаҳо тайёр мекунем, мебарем, мечаспонем. И чӣ стил ном дорад? Номи стилиш чия? ин дарвоза стили император мегӯянд. дарвозаи шоҳӣ. Дарвозаи шоҳӣ, гап нест ака. краска, качествои кор, ана ғавси материалда гарантия метиҳем. Шит, гап нест ака. Хоб, акнун мегзарем ба дарвозаи дигарӣ. яке аз дарвозаҳои дигари мо ин дарвоза ҳастай. размер 5,4, баландӣ 2,60, материал профило 1,8, листо талчина 1,5, листои ғавс ҳамин листо мешаванд. Гап нест ака. ана краскаи хамер, туркӣ краска ҳастанд. нархаш 6500 сом. доставка, установка тамоми ҷои ҷумҳурии Тоҷикистон мебарем, мечаспонем. фарқ надорад тарафи Кулобай, Қирғанай, Душанбеяй, Панҷай то Хуҷанда то тамоми ҷора мебарем. ғарм, Файзобод ҳама ҷо доставка мекунем. ҳамин доставка, установкаш ба маслиҳата ё дохили ҳамин нарха? доставкаш ройгона. Ройгона? бале. Шит, гап нест ака. чӣ ака дарвозай, навесай, чойлоби ангура ака, кат, бисетка ака, решоткаи пешхона, решоткаи треза, чӣ конструксия ки ҳайоҳан тайёр мешавад ака, ҳама намуша тайёр мекунем ака. фарқ надорад комида ки чӣ дар кора ака, катои оҳанӣ ака, хулоса ҳама чие ки ҳайоҳан тайёр мешавад ҳамон чизоро ака тайёр мекунем. Стили нав хати бародаро. дарвозаи дигари мо ҳастай. размераш 4, баландӣ 2,70, материал листои 1,5, профило 1,8, стойко талчинаи 2,5, 6500 сомон мебарем, мечаспонем. И куҷо мерава ака? Худо хоҳад. ин ҳамин даруни Қирған. Даруни Қурған, гап нест. шаҳри Бохтар. Хоб, ана ин ира хайтешни мегана ё дигар чиза? ин дарвозаи классика. Классика мана. размер 4, баландиш 2,70, листои 1,8, профило 1,8, стойко талчинаи 2,5, краскаи качествои хубаш. нархаш 8000 сомон. ҳами глош фасон омада 4 сияҳ-сияҳош ганда маъқул шид. мана бародаро бо ҳами мисол ягон ҷода дарвоза дидагем ку шумо да анамо айнан ҳамин намо дар кора бигем
ҳамин суратша мепартоен акай Муҳаммад шумода тайёр карда метиҳад воқеан. Давомти акай Муҳаммад. Чӣ модел дарозае ки маъқул аст, сурат шамода гирифта партоян, размероша равон кунам, материали 1,5 дар кора, 1,8 дар кора, 2,5 дар кора. Чӣ материале ки хулоса дар кора, ҳам материал тайёр мекунем, ки ҷое ки боша равон мекунем, установка мешагиша установӣ мекунем метиҳем. Хоб. Ин дароза чанд намуд стил дорем? Зиёда 200 намуд дароза зиёдтан. Чӣ бибире ки мақсад ҳастай, сурат шамо дар равон кунам, материал шавган тайёр мекунем. Фарқ надорад. Кадом моделе ки маъқул аст. Аввал шумо суратҳоро мепартоена, байни амно интихоб мекунан, а? Суратҳоро мепартоем, интихобшона мекунем, размерошона ане карда мо дар равон мекунам, тайёр мекунем. Нашоти качествои кор, главни ака качество ҳаст. Нашоти качествои кор гарантия дорем. Материал мисол ака ҳамин дарозара материале ки мо ака пешниҳод мекунем, хуби хуб шавад. То 10 сол ака чие кишид, восстановӣ карда метиҳем. Атак ҳастай одамое ки мисол дарозаро вариантҳои арзонтар шавӣ бор мекунанд, варианти материали тунукда гарантия надорем. Барои ака ки мисол чизи тунук уверени чиз нест ака. Бале ака. Материали хубашда ака 100% гарантия ҳастай. Нашоти качествои кор ака гарантия дорем. Мисол мақсад шумо худтон тавсияи худтона метиҳед, а мисол? тавсияи худтона метиҳем, мисол ака маъқул шид, ҳамон чизе ки маъқули шидагира ака ба гарантия тайёр мекунем. Гап нест ака. Давом метиҳем ака. Як ҳамин дарвозаам ганда маъқул шидмада, ира бинем ба фикр меед навигария, а? Бале, ин дарвоза ҳастанд стилои Ӯзбекистон. Размер 4, баландиш 2,80, листои 2, профилош 2,2, стойкош талшинаи 2,5, ана краскош автомобилни краска ҳай. Краскаҳои хуби хубанд. Бародарне гулошами лазерни установкати бурида чотка кардаган. Нархаш ҳамин материал 14,000 сомон. 14,000 ҳамин истодагиш, а? Ҳамин материал, мақсад материали хуб аст. Аз ин дам арзонтараш ҳам аст, аз ин дам қиматтараш ҳам аст. Кадом ин чӣ хел материали маъқул аст, ҳамин материали маъқули худша тайёр мекунем, мебарем мечаспонем. Гап нест ака. Бародаро дарвозаи навбатӣ. Давомти акай Муҳаммад. Дарвозаи хайтек, стил хайтек, классика, чанд модел гирифтагӣ, якҷоя кардагӣ. Ана краскош 2 слой мешавад, материал листо 1,8, профило 1,8, стойко талчинаи 2,5. Нархаш 11,000 сомон. Мебарем, мечаспонем, 100% қабул мекунем. 11,000 сомон, доставка, установка ба як мусу муомила ҳам дора ё не? Муомила дора, ҳамин кадом ила ки ака маъқул мешавад, иншоалло нархаш туғрӣ карда ба ҳамун шароити мерасидагиш дарвоза тайёр карда мебарем мечаспонем. Шит гап нест ака. Хоб мегзарем ба дарвозаи навбатӣ бародаро. Анашан беҳад фасон омода некунем. Ин дарвоза размераш 4, баланди 2,70, листо ино 1,8, профило 1,8, стойко талчинаи 2,5. Нархаш 7,000 сомон. 7,000 сомон. Установка, доставка. Краскош ака краскои сифати пеши аст. Турки краска, матви краска, мақсад гарантия қатъианда. Гап нест ака. Ана нашоти качество ака, нашоти ино ака гарантия дорем. Нарх 7,000 сомон ака мебарем мечаспонем. Материали хуб қатӣ. Дора ака вариант 6,000 ҳам дора, 5,000 ҳам дора. ҳамин намуда? Ҳамин намуд, фақат разница ҳисоби ғавси тунуки материал мекунам. Чиз гап нест. Нигоҳ карда ба шароити худтон бародаро. Мисол айда ғавстаршам заказ кунам, азида ғавсшам ака мекунем, айда тунукшам мақсад маъқул боша ака мекунем. Фарқ надорад чӣ модели ки ака маъқул аст, чӣ навъ материале ки мақсад шароит мераса ака, ба ҳамун шароити мерасидагӣ материалша дарвозаша тайёр мекунем ака. Чиз гап нест ака. Я дарвозаи дигамо ки ака стили нав аст. Материалиш материали хуб ака. Талчинаи 2, листо 1,8 ака. Инҷо листои лазер, краскои туркӣ. Ана размер фаҳмиш 4 метр, баландиш 2,80. Нархиш ака 15,000 сомон мебарем мечаспонем. 15,000 сомон, доставка, установкаш қатӣ бародар. Бале. Нашоти сифати кор, нашоти качество 100% гарантия дорем. Мисол шахсое ҳастанд ки дарвозаи арзон мешаванд ака, вариантҳои арзон ака 2,5-3,000 ҳам ки дарвоза сар мешаванд, рафтан мегирад то 4,000, 5,000, 10,000 ака
15000 خلاصه هم خیلی دروازه تا 35000 تیار میکنیم. این دروازه اکا نیابیشین دروازه لازمی دروازه استیل ازبکستان اکا. چی استیلی که معقول اکا تیار میکنیم. دروازه نوبتی ما دروازه خایتک فهمی 4 متر بلندی 270 ماتریال استوی اگه 8 کراسکا 10 سلوی انا نشد کچ سوای کو نشد ماتریال اکا گارانتی داریم. دروازه و ایشاوی طرف بیرون دریچه درون خواهیش ماتریال میشه دو وقتی زکت اکا نرخ شکا 8000 تومون میبریم اکا خونه دا قبول میکنن بجایی که معقول اکا خونه کدام طرف دباشن مثل گلوبای خرغانه دوشنبه اکا تو خوجانده میبریم اکا دستافکا установкаш дохили нархай бародар я бор дига хотирасон метунем 8000 تومون اکا ماتریال خوبه ماتریال اکا دوره 7000 دوره 6000 دوره اکا 9000 دوره اکا همین چیز فقط اکا همین چی ماتریالی که معقول هم اون ماتریال اکا ما تیار میکنیم میبریم میچست کنیم چیت گام نیست یا باکا در زیافکای کلینت هم مثل چی چیز از اکاش میکنه اکا ما هم چیز اکاش کرده یا تیار کرده میبریم میچست کنیم ака мисол заказ кунанд чанд рӯза тайёр мешавад тайёршавӣ дар рӯзо ака примерно ай 3-4 рӯз ака то як ҳафта 10 рӯза мекашад ай 3-4 рӯз то 10 рӯза нигоҳ карда ба размери завис ай фигураи дар рӯза мекунад ака мисол чи фигураи обычный боша мисол ака 3-4 рӯз мекашад фигураи нормали боша ака фигураи гулдор як ҳафта мекашад ака 10 рӯза мисол завис ай фигураи дар рӯза мекунад ака шит гап нест ака خب اکنون میگذاریم با دروازه نوبتی دست کن پاگه برسو بیتا این دروازه ما اکا استیل خایته کلاسیکه رزمه 4 بلندی 270 ماتریال اکا ماتریالی اگه 8 انا کراسکو اکا 10 سلوی کراسکا خود باگیه دو слоя نشد کچ سایکورش اکا گارانتی دوره нархаш ака 9000 сомон 9000 сомонӣ бале доставка установка ака мебарем мечаснонем материали хуб буд 8000 дора ака 7000 дора 10000 дора мақсад чанд ҳамон материал дора ака чи ҳамон материали ки маъқул ака ҳамон материал қати тайёр мекунем кадом ида ки ака дарвозаи ролики дар кора релисавой خیلی دروازه تیار میکنیم. الان می‌ازی ریلیساوی شده است؟ بله دروازه ریلیساوی. رزمیر فهمیش 4 متر، بلندیش 260. نرخش 8000 تومان. دستافکا کا استانوفکا ماتریال خوب. دروازه ریلیسان کایو. شید گام نیست. اصلا خیلی دروازه که معقوله همون دروازه تیار میکنیم. ریلیسا کا اتکاده وارو تا دروازه ده توقع اکا فرق نداره چین همون دروازه در پره همون چه تیار میکنیم غیر های اکا سیزونی پیچکه اومگه زمستان خنکی اومگه پیچکه کمری هم اکا تیار میکنیم ایرا رزمیروش غوسی ماتریالش عبور میفهمید رزمیر اکا لیستوش غوسیشون تلسینه 50 انا خیلیشون 80 اکا خیلیش 40 با 80 خلاصه ماتریال غوس اکا دو قواتا بله اینا یا اکا ایدیگه پیچکو خیلی فرق میکنن مثال الان میکنی اکا اینجا خوکسترش میریزه اکا اینجا میگیری برده میپرتی اکا خوکسترش یاب نیست اکا پیچکه هم اکا تیار میکنیم چیه که در کار اکا اینا اکا هستن ریشوتکوی پیش خونه تریگروتکا مثال لیسنیسه دا اکا میفرویا پیشوی چولو به انگور دا پیش حولی دا اکا این همون ریشوتکا هم هستن کвадрат ё ака 300 сомон сар мешавад то 700 сомон 800 сомон 1000 сомон хулоса завис айгилаш мекунад но квадрат ҳисоб мешавад пагона метр квадрати ҳисоб мешавад ака ё мисол кадом моделиш ки ака маъқулаи суратҳоро равон мекунем фигураи маъқулшонро вибр кунанд ака тайёр карда мечаспонем метавонем краска ака ҳама чизаш ё комплект мешавад ҳозир бекраска бародар бале ҳозир ё фақат ҳамон кору боршон рафтагӣ ака ана бекраска ҳам ҳозир астад краска мекунем ака мебарем мечаспонем чиз гап нест ака боз ба ғайри дарӯзо ака сетҳои саварменира барои одамои сумдор барои одамои сумдор ака гап нест поёнаш сеф мешавад иҷааш мисол ягон чи даблош мемонӣ иҷа ҷои китоб ягони сӯса ака монда хулоса ака ҳама тарафа замок
خیلی چیزا هم اکا تیار میکنن. چی که اکا در کوشید ما تیار میکنیم. امی ماتریالش پادزاکازن چند میلیمتر ماتریال اکا بگم؟ پادزاکاس میشه. مثال دروازه هم اکا ماتریال یک نیم خطی در کوره اکا، یک 8 خطی در کوره، 2.5 خطی در کوره اکا. همین چیزی که اکا در گوور شید، هم چیزا تیار میکنیم روی میکنیم اکا. هم چیز نبرامد قبول نکنه اکا کلین. شید گاب نیست اکا. امینا سیفو ای چند تو چند سمای؟ این سیفا اکا ای 500 سوم تو 1300 سومونه هستن. شید گاب نیست. مثال چند همون ماتریال دارن اکا یو. شید. خب برادرو نورو دامجا جنباس میکنیم. امیدواریم که همه معقول شد این کاری برادر. این دروازه را بازه بیشه بینیم برادرو. خب در کامنتاری حتما یک تا کامنتاری خوب بنویسین. لایک را فراموش نکنیم برادرو. ویدیو معقول شدگی باشد. کدام دروازه در کورای حتما بازار نخی شهر بختر اکای محمد مراجعت میکنین. رقمش در روی اکران میشود. تلفن واتساپ همش کار میکنه. ایمو هم داری اکا؟ واتساپ اکا. خب سلامت باشین. خب نورهای زور ولی ای پیش از کانال دور نشوین. برادرو با دل پر مراجعت کردم میگیرین. حتما از نام کانال مامور عزیز